za mojega prijatelja, napiše se Minecraft Gamer 1221. Tole je njegov kanal. Ima 17 naročnikov, njegov zadnji video je bil pred 20 urami. Včeraj. No, ima karkoli videe. En video je posnet tudi, kjer sem jaz noter igral. In sicer tale. Še malo nalaga. Ja, obiskuje. Od nekod. Ne vem, za kako dolgo. Imate mačke, voham jih, vohaš mačke. Čuden je. Ampak ne plačajo mi dovolj, da bi mi bilo mar. Okej, Rufus. Roblox, Jailbreak in tukaj je z nami en prijatelj, Domen Kulman, reč zdravo, Domen. Je pa bolj na glas. No ja, tu notri sem jaz z njim igral. Prosim, subajte se na njegov kanal. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, lajkajte, se subscribite name in mi pišite v komentarje. In nasvidenja.